Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian baka NPP kala shim ya kasin jaman pen kalam no ya ka executive committee ka KHEDC lingba ka no confidence motion. Hadian bakla yo ya ka jingkershan ka Congress hakas ngilong dorbar mang tingka hakas tap jong ka khat khandai trek ujili o arajar arpulai na kalyang ba tito Starwell Khan kum chief executive member habakran bikilat patai kubor ulaong baka ka bakile kapen baki kwa bor markim salia shu ya ka nongrem ka bakiyeng uba tito sula benrap ru da ka baong bakalong samrekhe baki MLA Bat kibalong MDC kia trailang. Shu obat tito suloong baka klemdan kadaw bakan jakum dia hendai ka datang ka jingle drama jo ke NPP. Ya mentang ampat nang banong tang baka sulong kata kai. Hastir ku mga abatay mana po house u ki MDC ki don akan yang persya ki balong MLA. Kat bahang ni pat ki MLA ki balong MDC ki trailang pat. Kata kan kaba pelong komik asmak pat ba ka pelong ka ka bakile kalong baki perle ran dala dia teh kamot kapen hang ni kada kajing ra abor kada kajing ku abor baki misali asu wat ka principle aja ka norem ka baki dalu kamot kim misali asu mo ki ong bahas tiat ya treba NPGP mlo mo badan NPP BGP mlo hang ni pat bakata ka NPP habar ki kena baka NPP ketika BGP. Di kumno hang ni pak kambit BGP, mu kabit ka NPP kabit BGP tang hastit. Kemud hang ni kambit BGP. Teka kabakat do kalong ba kung mga laong mena house in politics anything is possible. Kabamut haki kisimbet ka kabakile kabiyang bet. Kabiyang bet. Naka content ka NC mentang. Banong mobile sa NC. Kapawi ba ki INC daladi. Nama balai ku mengalak keren po house kamdan ganu no allegation kamdan no ganu rim kamdan ganu no kau mereka tahu long dek ka convenient of politics hakaba kaladon ka arrangement hakaba kenjat no ini bad bakinya train no maka kongres bad baka NPP kandidat ya ka isi yang te ngasu ong tanggata marba kumakapauhi habang tidon ki NC kemun kadon kecing bonggun kadon kecing bonggyang kadon kecing le berembor kadon mo tidon ki kita kita long very constructive reason mo nanti ang kumno ha tenay ngomong mentakam ki apa ndai bakren manga mo ndai yo ki ong mga pensiksan daladi ndai ki iya po haus ba ndani kalau kumbah ki INC penpan daladi Giliman kedewa house kan house is a right platform man keren. Berarti mana yang gambar tu kan menurut kita semua gambar yang tungkai yang akan jadi. Kita hang ni kita penslow akan meeting dia dan kecing bombyang kita hakam hima kita hikam ilaka dan kecing kuah hakam ilaka nang ta kadang hakam ke baki bombyang si haki we department baki EM ana kim le hikam coki tak cerdas kita lagi pi kasulong tangkat ni ngan suong habala mut ya ka ba kaban pensnio kimi higidau lada ulok kalau umon syu udai kita da ai kajing tak babang lu wong kambang syu ni jing tak belai nama ba mon syu ta habala don lak sawe tapi habala don lak sawe tu wadau kan ka bomba berat dia peliang jar pindah ai kajing tak babang lu wong kane ka bombang syu ta kabang yadon hangi Friday ketika UDA meeting kabang Jumat shua ada session but hakat tak kesni ki don kat tu kat ningut ki MDC ki bom don haka isi ki balapan pau ba kadon kat tu kat ni ki grievances ki jongki te hadin bang alapan syai hadin ba ngala batai ki hadin bang ngala asim nakal yang kaconga ki la hun dengan ada keliru ya kata kecing kili shua ban penkut ki meeting oh kila ya hun kila ya satisfied ya kini ke meeting ba la ya hun ya kini ke meeting yang yes yang ngi habak kila alis kila sangap iki grievances ki jongi ngila hun ya ka UDA meeting karai kalong ba ka jing ka bakum kitu ki MDC ki badon ki bamdan ha ka isi kamu kiwara hapo ka UDA ka UDA ka platform tim dai tang ka UDA mereka kamera jo nga kum CM lani u pipi leader joki
ban shim yakinu ni grievances ibadon dia kata kadika kan komit rekam ke ba niayat boros kata dan mereka banget longi kalau ba kumbal apa menem dan daw dia nata kadang masno ba tadi ke jingla ilong ka ke ba sosi ba pau dia mat pai ba namar ba ki pai ba kila ya ini ke jingla le drama ni po KCDC dan film dan kan ono kadaw kadang tangkat drama chongki namar baki ong ba kadang kita ke direction ting amtip kawan na kita ke direction namar ba deban beno UDP ini tray wat baka kongres biang baik kajing le don bo beli nga ong kita namar kani kadika normal session kadika budget session hakaba ka list of business lada samlut city member nangka kaba kongsan kalong ban pas ya ke budget menta lada perkre ke kopi jong ke budget lada sam city member right nak harai kala don apa house hidup la yo kopi te hakanu kanong rim menta lashu ya direct syaka MC haka jing siya kamot Sherman ning kong dengan sim du ya question awal apa kongsan kalong pada pendap swa ya ka list of business pasawan ra ya ka MC hadir dan dai ka ba lengo yang kalong ba ta ka si la song ge bo ma balai ba klem peniat ya ka list of business kum ba di bani mar ngau mangala ong men ya kani kam dai ka special session lada dai ka special session tang na ka banta ka MC ka mo in kran dai kan ta MC dan dai lai men ne pero khai ngai yo kopi the list of business kadang question hour kadang ka ban le bau deputy CM ba in charge of finance dai ban yes ya ka budget of the house nangta ngai ban ra ru ki amendment bill ki bill kade nangta ka don ru ka kadonru kadika obituary mo kabangi jukan ma member kelat no ti mereka balano yang amenta ba kajing penstet jongki kalong ikum bakitin ke ikum bakitin ya ta bagila adon ni kan ombar baling penstet borobor normally ngalaya keli ya kini senior member jongi yong ba normally borobor ka MC ka juan haka latest stage dalam upload iki business brokat soan rai ke MC dan mereka belengo kalau ba balai ba shim be ke MC direct nak kan klaim dah pendap yakin list of business te kumbalong menta kalau abu ke jing menta kan rukom menta wan penbanda ka election dong usi ya dalam ada ke election ban please biang ya ke ju ke baca atau kami kata kadang don liti kadang don an kadang don rukom ni bata apa ban suspend lo iki business per okat ban ship shwai ke MC nak ba kata ka pangakwa ban keren iki ban itu iki tolong ba kebakosan yang ke MC ban habala yo plan MC musa fix ke dia kan landung in discuss kata ka ba kwa mana mu semia ong yo kaman ho kata tika ka jing bomong ing galong bangi iba na kaliang Sherman long determined para go ahead with this mindset. Teka buat haba upang kanyo chairman ya ka conduct kumuban conduct ya ka house kat kun guru ka even next step of action. Ka dan bon ki lenti ladangi kwa ban pil tong ban re na kaliang kecunga kumbang lakren ko house pada mar bakila don ya number dia ka soba ka bahi bahkan wan ka isi but let's say ka budget session kan hap long pang kam hadian aswa bahkan kut lo kan ka budget apo menta ai la tang deki kenta ngam tip na mengalami do harai haji sya di benda sirkulit da kan notice ndai tambah super tip bang tu kemun officially ka di banwan da ka office jong Sherman ba ka date ban file ya ka nomination kadiban don da kapur kadiban don da kapur ko ban ailat ke ni member mo member bakat ban file ka nomination ha isyong meeting ha pre tentang rega lengo kalau hakdak ngam bakla kala akut betar ni dulu Mukai ke dah bakal yang kunhun long pi pat musuh trek mungkin nunu kurtong em nomor bang isutu bakal nomor kamdan
haki MDC barok dengan rai ngamaru gumno kasyong haki MDC barok ndai tangki MDC jong ke UDP ndai kini ki perlok ki bedan lang banga kembang ya don mentang ya don khat armut ke kentup ya di ba hemar bade nak PDP nang tai ba latik lang naka independen ka jing job jing rem election kamsyong ba pidan hakabor ne pidan hakabor di bersultu ya kata bun teng-teng ni ong bangin don hakabor bangiting yo ni ladam don hakabor ngiting yo rem election kam dai kata upai ba usaha upai ba kay ka balik ha konsumsi kasyong how to nomik mat ne kandidat kay ka deal di ha konsumsi level deban ong ba ngamdon hakabor ngan rem election no lani ba ngadon hakabor ngan job election kata ka pamalaw tiplai what uship minister rem election da ha what uship minister balong sitting ship minister udang rem election tapi ong ba tang bamdan hakabor rem election no ikumbalawang baru kata kajing trelang hani ako KCDC laya arrange nadu shwa ke election emali dihadin ke election emali pat resort kalau itu kadang kajing trelang dia kata ngampat laban ong menta ya kanda lasyong ke parti ngan sampai kai ke baka parti ba la pisong silang persia menta gidang don gitu gibel ki bala munjur konsel kai itu gibel ki kongsan ki ba pitang up banyo di munjur nulat pi ka way na ki clan bel ka ba ngidang community ban yo tadi ka clan bel kata di ka bel ka ba kongsan ba kentup ki bel jong ki ilaka